Салам бардыңыздарга. Бүгүн сиздерге ашыктан төлгөнү кандай тартуу керек сиздерге азыр аксакал көрсөтөт. Аны үчүн канча эме ашык болуш керек? 4 aşık болот. 4 ашык болуш керек экен. 2 sol, 2 oң. 2 сол, 2 оң ашык болуш керек экен. Кантип эме кыласыз, төлгө саласыз? Bunu tölgö salabız azır. Yapırım. İçine çoğulgan Эч жоқ. нерсе болгон жокпу? İçine çoğulgan жоқ. Yapırım. İçine çoğulgan Эч жоқ. нерсе болгон жок. Yapırım. İçine çoğulgan жоқ. Мына кандай? Кандай болгондо Жоқ. Болбой. Кандай болгондо Мына. төлгө төп болот? Tölgö mına da olup kalat. Кандай болуп калат? 4 ашыктан Жакыныраак көрсөтүңчү. Mına. Аха. Keldi, uçul keldi. Keldi oladı uçul. 4 түрлүү болуп кеткен. Törtü. Төртө 4 түрлүү болуп калат экен төлгө төп түшкөндө. Мынандай карап туруңуздар, мынандай. Кана? Алчы дагы. Alçı, tava, çik, pök. Кана кандай? Чыкканда Узагыраак кастан болот экен да. Мына ушул 4 ашык 4 түрлүү түшкөндө Tölgö düşöt. төлгө түшөт. Мынандай болуш керек экен, экөө. Мынандай. Кана? Эмне чик дейби мынаны? Çik, Чик, pök, alçı, tava. Мынакей, мына чик. пөк, Мына пөкпү? Pök, Мына пөк, бул çik, чик, бул alçı, алчы. tava. Кайсы наркы? Мына Жылмакай тава, мынау алчы экен, Ова. Алчы, мынау чик, төлгө. Pök. мынау пөк. Mına ol pök. Bul pök. Бул пөк, Bul çik. бул чик. Ушундай түшкөндө гана Utuş төлгө bolot. утуш болот экен да, төлгө төп Утуш түшөт болот. экен. Tölgö töp düşöt şurada. Дагы кандайды? Yemi dağı mınday olup kalat. Çıkın yok. Eğer de usul Үчөө чик болду. törtöten çik bolup kalsa bul da utat. Мына төртөө ушундай болсо, бул дагы утуш экен. Buna Чик ушул төртөө ушундай. törtö çık. Buna törtö pök bolup kalsa bul da utat. Бул мына төртөө төп, мынандай төппү? Tört. Пөкпү же Pök төппү? pök. Мынандай пөк түшсө, Utuş bolot. мындай пөк Төлгө түшсө, төп. төлгө төп түшөт экен, утуш болот экен. Бул Эме. экинчи эмеси дагы. Utuluş. Mınандай olup kalsa Чалсам төлгө. çuğ düşöt. Çuğ dep koyat bunu. Чуу түшөт Utulat. дегени кандай? Мынандай болгондо утулабы? Utulat. Азыр биз төлгөнү айтып атабыз. Бул эмнеге кандай? Эмнеден утулат мына? Bana ol bir çava 3 pök bolsa utulat. Бир таба 3 пөк болсо Utulat. утулат экен. Tölgö töp çıkan yok. Төлгө төп түшпөйт экен. Mınандай olup kalsa dağı utulat. Mına. Үчөө чик, Ана Bir çöçük, бир алчы. bir alçı olsa bu da үчөө utulat. чик, бирөө алчы болсо дагы утулат экен. Анда иши жүрүшпөй калабы? Hiç yürüyüş velat. Ушул ашык чын сүйлөт дешет, Sen söyle. Sen söyle. Ооба, бир нерсени, Ana çık bolup kalsa, o çık bolup kalsa. Tölgö çıkan bolasılar. Мына чик болгондо төлгө түшкөн болот экен, мына ашык. Мына жашыл эмес бар. Булар кандай? Çık da. Yemiş öte koptu da şunu. Кандай коопту? Koptu. Eğer de alçı olup kalsa utulat. Tölgö Иши жүрбөйт, Жүрбөйт. алчы болуп калса. gülbek. Ama pök olup turganı жақсы. İşine söz yok. Сонун нерсе ушул ашыктагы. Ашыктан төлгө тартып жүрүш керек экен гана. Кандай болду азыр? Mına geldi. Mına geldi. Мына во, ушул утуш. Ушул утушпа? Şöl düştü. Мынакей Гүлбарчындын иши жүрүшөт экен. Ой
Oylagan tileklerine jetediken mınakey. Kül düştü. Mınakey. Düştü. Bu mına kırынан turgan kanday deletili? Mana. Alçı. Alçı. Alçı, Alçı. Tava. Tava. pök, çik. Pök. Tört tört Pök. tört. kıl Şik. düştü. Dört kıl düşüptür. Şol. Oşul. Utat gelsin. Udatkanda işi жүрüşөt da töp. Tölgö töp düştü. Tölgö töp түшкөндө ушундай болот экен туугандар, карап коюңуздар. Эки алчы, İki alçı değil. Bir alçı, bir tava, bir çik, bir pök. bir Palto açıyor.